Lada ya mala jukot. Lada ya mala midit mala mugwa. Ishod gwanda na kot. Lada jo kote ga yakel kachata ga yakel kanin te shuwa mana wala. Ngani moro na Rebecca ka Canada. Ba ko nene ba Bible an ba jabalat malana alat Thursday. Sabbath school ba jalat. So ta kon kala sana rauda ka jan quarter pa kono to. Cha tanya wona burning bush ala right kon we kon bu me to kon ka Exodus right kon ka Moses last week you kon right ka dam Moses tama you kon right ka shude cha chol Moses burning bush taban gwai wang shira ka tar dia de wang me chol kot me chol Moses ten na kan kono re wanu kot ba kon bot ka pal gani shukuru so kun bunye te diala ne te loy ko din ga sa me ko shi daga ne ken longdu gani yedu abe wadin tel mede ne la de shine sholtin ko jen jin la nyama ko jen jila jogo ko jen jin la ne bo wadin tel reida tel le tel metetin bat yedu jala ne mo ke riera ka ngine ko mo ne ga ngaj ngwana pela ko bune ruwani ko bune ko lon kalat wadin ku ne jaga ja ne itimal mal ko bune jawo pan ko la kon bune bat ko din bitene jin nyam bune humble re ruwani ko wadin o bune ngaju telem ngine la ne ba de jin te ga ngaju te ju ko din bi jit ko bi kelep ko buwang loja bi kelep ko ba teme bune jagre ruwani te be la lyak ko bi la goy shodu gat ko yongoro amen gwaju kot la yemala again shaban chala ro to kon kala sana yore cha tanya burning bush and our memory bus dan la gona kap koloy dan bana je jek Exodus chioko jok bas ka baraw kana bas ka badak ko droje ke shanka ji bro me shanka je ke Egypt chala ro ngan cha guju ne shang ye jek ke waka che lulun che jeling jene ban ba yeban deliver ke ba yeban kamrar jen ju ko ba kamrar che anje ga mo jene ba yanang ba wo jere mo ba yanang mun mu den mun mu go mun mu dit mun mu loñ ke chak kana twar I promise e ju ko da kam gaat ke so wala bana right ke Thursday cha tanya circumcision katong wara chere ke shwel which is shwel a look me ko da kam God Israel ala ngut be kana follow ka be kana obey so ngu bana ling ray raja me men yam taban bana rajis en Moses me shawata ka Midian wa shara bartin last week kon ngaju Moses ran chenak shara bar cho chan ka Midian cho chan ka rundi jen wana chelo kwen chelo dap winimi so anta Moses chuko de chol che jogo belun jok so rajalat kono ke Thursday yami tuwo kam jalla me ku lun jok me chuko de chol wona ne baban ka belun ke Egypt miti ka Bible bielep ka od Israel chio ko wan bas wal badak waka jandaro waka jande ku de kel so me shi to gane she Moses she gone to the ne chere mi chale etro ki chale mam che jok chala de wona ne bajien yani chu ko de chol ba lo jok ba wa ka gan mare ba ko gwil ba ta te ko ko nen mut kan ta ka kene de tede chu gon to de jo tele problem bo ka chu ko de jok wona ne ba lo jok cha jogo ne te kon te gori te go negdo chika tel bi lo jok
so Moses chetet pin che wore do palo jele we keji wada ma shi do tuok da do o shi injile pat shi injile da nak milling kone wone ne Moses sada nak injil gaji di de long kono lar ko Moses che roi kot che obey olo wo che roi kot che go che komen no kot che go ngudo kot kul won naga je jama do kon ga kon juko but en je kot che Moses che pat ba pat de ko problem to chana ja ngai ke details en wone ne me shi tuok Moses gada manjak kana circumcise alo kana shwel chawo details ka spirit of prophecy karwani alen ji wide no ne ci shek de she loko no ba gada ba shwel ka ngut mi cha kam ka kan gada shwel bana ji jeka Genesis shek wal bro but wal waka wal kel ya laro kwai kundial ba ye shwel ka ba kwai kun ba ga shwel ngun mi cha kam Abraham o ba kwai ko ba ga shwel ka ba pondu ba shwel alo chere ke sanya bangike gade so Moses kana roi kot kana gwor she ligno roi shekde so wana mo she jak che ban pat she ngak alo goro nagaja she shega mir right away she mir she pam mon mo tya kan ka she gat she ngok ka angoba teriem she yor pon Moses alo she Moses she au nyot kariem ka wana mo she mushkile she roda we she jak she yen alo wote dial to mo ko na riem lodo nu ngi ko na riem lodo na life ni ga de sul me kam ka garar ni cha wa ba dor ba nak den ba riem ba la tudwe so lodo na atonement lodo ni shera lodo ni luel duere ana wo riem me jen bu kon kana ke symbol to chukot galat shera ke sealing no ba ji seal ke ba ji mo ke biel lodo en juel chukoda lar wona ne e biel ne ke te bangike lodo mo ken yelat shera mi che jirande me shi Moses ngaji wona mo che to ko no che ngaji wo jerizen en wo Moses te ga lok mo kana obey ke mo kana go ka shwe chu lat ka pet shwe ngok shwe gat shwe ngok ka shwe gobde mitariam shwe yor pon Moses ka me she Moses che nyodo gob mo ci tek ci tawana ta Moses ta lwel dore ka shu injil shu roda wulon reido ala wo shu ka palwa cha kun la ro ne Moses me we ka jaka jako bati bombomba ka walata ka gwa we tin sele security ko anytime de nak ko we ka jitare ne ite ta kora ka ngani e injil bi protect ko tindi alte lede sheru wo kon tam mata kora shi nga dana ka runong la kere bu ko bi se gwadin ganga jangne injil ko bi kana go bi kada protect ma gari turbil ko shi ko bu ko ka shibrum ka problem to wo ku shara bu ko na protect manu bu njogo so lodo and Moses woda me we keje rama bi protect nga e angel wana mo bana roran teach kin mi shale wona ne teg lokot mi shi goro wona ne bi obeyed ki bi follow ki bi kap bi jakot ba jukula gang didi ko jakot che laro wona ne mi lugu mut ko lugu ke ngeji sheni bi gang ko nega sheda nang Moses je nega de wona Moses ba woni mi ñu da ni je wona ne something is wrong tega mi chirolot mi jel geje so ntam ko ne je kabre shi nga dan kon misihin ki kon Christian en wona ne miti mi let ko ne ngi ko ne tega lokot mi lokono bu kono gor
ki mutul ko ne ngai kan bane ngai wone ne si injil kot shororo go koran shororo dai gangadan so lu don gisi na ma mu ko no relate ko dan ki ko no shat ke shianda na wala lu do bale ngai me ci to ko Moses dai to kon me ci Jesus e ban ci ashwel jawo ala ro che bila ashwel point but ashwel loaj o ba law du ba circumcise law du be kam kot be kam Jesus du kot be nok bi bi luwe ke ki commandment ke bi ko obey ke bi ko follow ke bi ko gor lo do mi shiro jega wala a wote ke lokot mangaji ka bi lo go shi gur shi ngulel lo do shi disobedient shi lat ngaji taban ko kya wo gore perfect submission ala wo goro bro do kame atel diw ko goro biya gorbo atel diw ruwani ke bi ko gor atel mi ngaji mi be banyirar go Moses me che banyirar mi ngaji shi mi kuje ba che banyirar ngaji kan ko nok che goro kon ju ko ti dial ci kut ko lat che goro bu kon ko banyirar ngi kona ko mo kon ko banyirar ngi kona me shi tuo ka Moses da tuo karam alo do ko da protection da withdraw da watch o da expose ka your enemy ka de jinak ki de jilet ka mi kiyak so ruwaini kos te tare bible whether taken ka old testament ke take ka new testament kam ga ne ka ko ne bana ka shahat ka ita ka dan ti ci ga ruwaini bang ta bana ko ne ka ruwaini ban la ita ka dan obedient ki guru ngunu ko amu bumbum ngi kona shi jala kana but duob kana ala wone ne gur ko de won bana ruwaini ke bana ko gor she la ro mu nok yana gor ruwaini ka ko mu ngi kon ko de ci kon tek ka ci kon kan do ko kon neke ko kon neke bana jaray kanu nde day duob de bana jaray luang ni ke de ci kam kon otherwise mi let kon mi do dien mi do shi kon neke ken kon link ken kon nok ken kon accept kama ken kon accept ko da ken kon nok lo do tela kan meta ko kon lamna palne ko kon human being ring kwire ke nyenye but God ko take a power show power ten nyal gan pinju ko da kama ka she kam kon ejen kon mo ke power ko bana hot ko bana ko gor da she nga dan nyamare ka damare shana ngot ko shana ko gor ko shukot cho protection de she bu wo ko kon win mo na to continue we kon to ngona long to imagine mi shukot protection de mi she wo ni kono o chang wona jala jin wi shara wi ko su te ka yang labo da mi jil ga sakin da paro da re yidam kuje mitel mu keje te ga ma da tuwa ba yong da ban ga turbil bara na pe ñu shar the natural catastrophe ki whatever pure wande bo ki nial di ni bo jam pen ti dial to da kan tuwa ko da jen ku ju protect re jallo di ko ga dei tet ti dial to tuwa kan siang ko da jen ku kon protect te mi da tuwa they delayed o jili ko turbil they delayed badan gwande woga ji time de woga ji gwande chuptin de turbil don de chuptin de accident de ele but ko du gang ko ci delayed ti dial to ko protection ko ma de tuwa ni am ko ko da gang ci ja ngi but ko ba ko nyot kon chankel en wo kan me tinene ne ma de wo tuwa but ci ji gang kamero rok kini wo chong toni dol de pen widu chong wuj mi nyi nyatin de do mai de pen pondo but di hata la kot ka gang ko te injilu ko te ga ke kel so
let us make sure en wo kar wai no kote ci kon ke ling tinga kona tit ngai kon ke lanake shwana ke ignore shwana ka pel jo ko ajen nyodo mo to kon ku ko e ceiling e sign en wo to kon ku ko mi ci kon galat ci gon jing ci injil ci kon bi ngich mi ko ne revelation 7 la ro ne me she injilitin rom to wa dangwan me kene de jom de ke jom pel ci jow ci wak ci wo chwai ka pel ne ka ko kon mo ke ceiling ka kon mo ke bel mbangi ke ko yo wo dag we ban jen bel mo be ka gang so ko wai no kot ke biel no bidien e biel shiro circumcision me e biel mitele ji biel ba ji bab shere me bo jisrol bakarar ka ejip cha chenken cha ga mo ke biel no go me bo yie let me beke mi je wo were ikal ka she briem chenen to kal a ja gole so cha ga mo ke biel obedient dan kie guran ke roinu kot e bielan ba kon ngi ke jek ba kon protect so men bana nang chang wala ajine kon ju kot chwan roinu kot chwan ke neglect ko chwan ga tew chana ga kap kal ko kon ju kot to kon ga biel lan wo ko roinu kot bu kon ko go ko ku jomo be injil kot bu kon gang ka te di altalet kon ana bu kot ko podie ka roin titini man ro chum ka ban ro bum ka man mo ko ran wo bana tana re ngada chwan ro dan luar win mon beje ko bo ka beje bañ mi dit ba ban bat ci la ro ne di tangat ni di wota ngat ni di wota rot amani pagde ki amani en biga kan cana te ko rot amani gwa wota di alu chongtino ko bu kot bu kon kan gwa ana bana go ko pal ko re jaw bu kon ye ci ko so wadin ten loida ko rointi ci bañ ne kon gaat ko ti bine rotit ke bine ro yob ke tele mi ci panjor ne luak wadin ko to jang ni ko te ci ban yen jin ko te ci ban 2000 years ago ka yen jin ko ta tena wala tele mi ci ro twang ji yen jin ko mi tik ko kon nong ne kon mi liwu jala ngere kuida wadi long ne go bana jare go ame ci la ro duop ro nyal duom shiw ka ne di tot boto ko duop wa duom dit ne di ngwan bu goten wadin mi tiaga no bana on nyal ci de wona ne di tot goro bine re didikit kiji ki bine shar wargan shangdar ka bine pal ka bine lang ko ndo ba shiw ma ne re yengi tane ga ne ke ti yaat ku yob ka shamala ka yob no wan ti lo ko ti odu wale talaj boko ji pon boko ji goy boko ji long du be yedu be ti je shodu gat yo ngaro amen